ovo mora da se proba barem jednom u životu. Čokoladna banoffee pita. Oduševit će vas. Idemo na pripremu. U veću posudu sipamo Štarkov mleveni keks. Prelijemo otopljenim puterom, promešamo dok ne dobijemo teksturu vlažnog peska. Pripremimo kalup za tart, naoljimo ga, presvemo našu smesu od keksa. Utisnemo, izravnamo i izjednačimo sa svih strana. Ide u reru na 7 minuta. Izvadimo i ostavimo da se prohladi. Na srednjoj vatri dodajemo iseckani puter i čim se malo istopi, sipamo smeđi šećer. Mešamo dok se ne otopi i čim se karamelizuje, sipamo kondenzovano mleko. Brzo mešamo, sjedinimo i sklonimo sa vatre. Ostavimo da se malo ohladi i onda dodamo menaž čokodugmića. Mešamo dok se čokolada ne istopi i dok ne dobijemo pravi čokoladni tofi. Sada ga prelijemo preko naše kore. Izravnamo i ide u frižider na 4 sata. Sada vreme je za banane. Iseckamo ih na kolutove i idu direkt na tofu. Umutimo slatku pavlaku u kremasti šlag i premažemo preko banana. Za kraj dodamo prelepu menaž čoko dekoraciju i naša banoffee pita je spremna. Uživajte!